aja tak kena ina magi aja nang kapesa ketau makotu tuli masam pajamo magi aja nan ribalawa seku angkat tero lanu de nang kena sampajang magi aja na tuli dupase aja magi wadi jaji dupa tapi de na baraka kalau anak nallo salamana yo pui di de na mega tadupa tapi mancipaka pala korangnya anak ta dia tu niris sapa ya sange baraka ya jadi na wadi di aspek na unronna na taro po ng Allah Ta'ala barakay laro sinin na rupa tawe ko taulino mo o kuinabit malutulutong unronna na taro barakay jadi ya komelo ki lolo nga barakay tacurito nga ninabita acurito nga ini kemudian o kuinabit munro puncak na barakay wassarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia nah sebab ternyata sininna kemuliaan ko taumo nabi tanonroy tapi iya ro nabi tadi na melo masang naling yung makna iya na milo bahas iya ro nabita nasa parangi lalang pekwi cara na makna na istimewa iyan pa'y makadaka asili na matu iye supaya yakin makada makanja mo je pe lelang asalamakang pak maka je te gatau cede-cede neraka tapi dito gag ang kedua aga-aga marepa ipau tapi dia napada yang itu taufik si bawa hidayah makanya itu ketemu carama maka daki wabillahi taufik wal hidayah jadi dia nang ketemu mangkali ngatau maka da wabillahil hidayah wat taufik Walillahiyole wabillahi taufik wal hidayah. Ya kumakadai taufik berarti petunjuk. Ya kumakadai hidayah berarti tuntunan. Betungan na ijagai. Jadi ia rupa disengenge termasuk taufik. Tapi belum tentu menjadi hidayah. Jadi angka tu tahu pak napa lah pak doang ngitam masih tapi nalupa baca ikut tamu napa lah kena Allahumma tahli abwa rahmatika napa lah aku masuk boleh masih ya Allahumma inni as'aluka min fadlik tapi dia ni ngerani konoloi jadi bedanya ya dua agama ya kumakadai hidayah yunrong yukupong Allah Ta'ala betungan na yunrong ni pamasewe yami kumakadai taufik berarti petunjuk pada kumakutana kak kada kinder masjid Nurul Hidayah makada oh ya kumuliwang masjid aku tuwat tay pamulangnya akan rukong kali korang berarti itu adalah taufik petunjuk tapi aku makada kak kinder masjid Nurul Hidayah makada melawan tarak kilakoro itu adalah hidayah. Jadi ia ko bialengi hidayah tasik dia tahu ijagai ukupong Allah Ta'ala. Ia rupa disengangi petunjuk ni. Jadi aja tak ada ia ko macai tahu makanja ni pak dongan nasalama ni de. Aja tak ada ia tahu macai itu salama ni. De gaga tahu pak Denis sangi makada ia ku iput ja yo lilokai bunyi. Tapi magi nang kamu patau na buah liloka. Padahal nesamana kada malang mau pujai karena itu di luar dari kemampuan kita. Jadi iya rupa doang ngepa pakuraga milori punge untuk milau asalamakan. Tapi kadang kala pun Allah Ta'ala kung kagaga ilau tanay ronalengi napasisele. Pada kung kanana milau piso siru minalengi. Pak makadaya ko walengi piso mira imatu imana. Ya ko siru walengi dena bahaya maku mati itu pong Allah Ta'ala
tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai apa oto kamana lengi na salingku lakaita kamakiro. Jadi okoni monro agama ewe na dena wadding toman nawa sipali betungan na ada makada dena wadding inawa nawai majapo Allah taala makada majik na le bilau le na lenga dena wadding dena tu ampai ko to pura masampaja tu libace subhanallah maha suci Allah betungan na ipacingi wi pung Allah taala poliri pan nawa majai aja tak kira nak magi aja nang kaplesa ketau makotu tuli masampayam magi aja nan ri balawa seku angkat ya rolanu de nang kena sampajang magi aja nan tuli dupase aja magi wadi jaji dupa tapi de nak baraka kalau anak nallo salamanang yo pudi de na mega tadupa tapi manci paka pala korangnya nak ta dia tu ni risapa ya sange baraka jadi de na wadi di aspek na unronna na taro puang Allah ta'ala barakai la rosininna rupa tawe ko taulino mo okui nabitta maloto-loto unronna na taro barakai jadi ya komelo ki lolonga barakai eta curito ngani nabita a curito ngani tapi kak deto tu ni rulle ma curito ngam maka dia curi mana deto betongan na ya sange tu macio ya kong katau mangote tena to malala to macio matosan nah yo lo mitel letu ya dia sange pak macio de to nak kadaya kacuri nabi te yule pada sisa makana masama den rulle pak ko nabi ta melo ta curi iya na dia na tinro nabi ta ko dia na baca an surah ko pre masa pajangisa an surah na baca surah yasin surah ar-rahman suratul mulk kemudian suratul kahfi kemudian na baca suratul waqiah nabacer anna surah nabaca nabi tanah koliu moto ni masam pajam peniru arwajan na dapi subuh purek basubuh teh napa liu-liu nabi ta apa napa istirahat pak dia nang kena tindro siwani jadi tapi dia tu coco ya curi ropa apa dia agak tahu ko pure masuk pejasuna subuh angka gak tahu ko masigi ta ko pure masuk pejasuna subuh liu ko karpe ya cairi ha koliu makar maja nang kata tindro ko masigi padahal nabi ta ya napura masampa ja sunna liu nang kagulu di mana liu jadi sunna ya tapi makalela ya curi makoko panang kata lo makana maga je nape lo sigi betin itu pura pi masampa ja sunna subuh pura ni basubuh ta itu masampa ja sunna subuh liu nabi ta meteta metto palawangan na ya tuat yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 10 kesampaian sunat subuh 10.5 menit 10.2 makan jalan ada kupurek batai 10.2 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri pak ukun itu onro makan jatuh ngetomilau dong apa dua kalau empuk malaikat si runtuk malaikat jaga waktu nawani siba jaga asoy angkanya kutuno jaga asoy si runtuk pada petugas na Pertamina ya koelei petugas wani siba petugas asoy si runtuk koelei makumati itu malaikat yang menjaga langit dan bumi, menjaga bumi di siang hari, angka memang ni no. Yana tu ampai ko macawe subuh, no iya tu malaikat. Yana tu namoni manue. Itu ampai maka dan Nabi taya ko ayam jantan berko ko batongan namoni manu laye. De tu na watu sambaran on rimoni. Ate si di on rona to no malaikat seperti ke malam. Melo i mangaribi monito tu. Melo isubu monito nasaba na itameti malaikat karena cahaya malensa mata ayam bisa melihat cahaya putih ya tahu deh anak taliti tahu ahli ko Amerika maka dia mematoro lensa na manue mata na manue naulen nita cahaya putih ya tahu deh jadi semeto malaikat yana tunakal nabita ya kong kamanu moni illa dohko nasaba magai malaikat tunaita ya mikuasu mak boka setan jadi nang kata lalu na bokai AC setan itu aja mau tersinggung jadi kemudian okui nabi tamunro puncak na barakai wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata
innaka la tukhliful mi'ad. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah sebab ternyata sininna kemuliaan ko taumo nabi tanon roy. Tapi iya ro nabi tadi na melo masangi. Naling yung makna. Iya na melo bahas ya. Iya ro nabi ta nasa parangi lalang pekwi cara na makna na istimewa. Iyan pa'y makadaka asili na matu ye supaya yakin makadaah makanja mo je pe lelang asalamakang pak maka je te gatau cede-cede neraka tapi dito gago ko di cede-cede tamaranaka padahal kotomelo bicara pamase makkoman idi to nga manimato ko tamay ranaka ina makundrutongan makkoy iya ro nabita nilawi puang aja nama lampe umur nomak satu permintaannya nabita aja nama lampe aja nama tatu ya nama tatu aja tapapa dari umat na nabi tayolo nabi yolo umat na nabi Musa umat na nabi Isa umat na nabi Ibrahim aja tapakir umatku ya umat na nabi Isa ang kasi aseraratu na taong umuruna umat na nabi Musa ang kasi 500 taong umuruna bayangkan ni kung katau pak sisa 500 taong umuruna na paboto ina de tapaboto tapaharap pak may tanapa caw iya na nilaw na bitah aja na namalampe umuro no makku ya iya na tunah kada na bitah likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain iya ria umakku antara 60-70 tahun iya na roh aja na malampira da puang anna na pulo na 70 iya na roh mega mo polayag iya jadi kung katau mate na dati ni anna pulo na tong umuro na namate makade yan China me matona na bita parongan na jadi yai ito matok na dapi na 50 sera angat-angat ni angat-angat ni pak na dati nito pak dong betungan na nabita me matohan milawi aja na malampe puang jadi yan ang kataw keluarga tak mate na dati anna pulo na tong umuro na namate gangka 70 aja ta masara nyawa maka na nabita me matona milawi jadi maku itu aja ta masara maka dewi mate lakai ku 50 anna pulo na tong umuro na aja na ta masara pangilawan na nabita ni kataw to na sa mati mandada ustaz padahal 50 ni tau to na sa mati mandada sa mati mandada sila lo na jaji na mate iya ko 50 ni tau to na sa mati mandada de na mati mandada ya tu na makan nanti tatu itu jadi iya kemudian nilawi nabita na sabak mapunco umuruna tapi makade nabita puang ajak lalu tapapadai pahalana nabi mak dioloi umakku nasabak rogi ngapa tu ya tu nama ponco ya tu na cendek Muhammad makade puang Allah Ta'ala taruh ni pe Muhammad angilaw no pangilawan na nabita ang kecik di nabi asan na nabi Syamun makadaki di kokui pele barak Samsung ya setita pele na to pele na Samsung atwa roani maka raja batakalena itu nabi Syamun asan na Syamun itu tau mamusu mewai kapere lebih si 10 tahun mamusu iya ro sanjatana tanya bangkung banginna kaladaya bagi bembala katau makada rahang unta nala bangkung tapi dega ga umakna jadi innami de to siaga nak gurunna de dia nang kau stas dega nak gurunna tuai anggota na je nabi Syamun iya itu ulilau tungka mi dega gatau dega tau mena cara mai betul kan na alena to mi berjua jadi dinah de nang kana ngoli-ngoli kada loko me mubalika karo pasantre ngi balong ang kaje roga game pada cengi de nang ngoli ina alena mi iya ko wani masampaja sesampaja-sampajanna iya ko suima puasa tapi tu 5 musuh nabi Syamun asanna maka laki di Samsung mati ya nabi maka dai nabi ta au pakanja na ibadah na asos soma puasa wani-wani matahajud napa mamusu berjihad maka dai nabi ta
Waddi gapot talengi umakku amala waddi ngekalayero. Itu tandre ng Panginoon na nabita. Waddi ngekalayero apa umakku maponco umurut na kasi alengi. Apa makaday po nga Allah Ta'ala na wali Muhammad. Iyan na tunang kayasan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Nakalayon na iyan na to yalengi Lailatul Qadar. Itu satu. Yang kedua, maka dia Nabi Nabi Adam pun tak dampengi dosana, namaku menyatas salan naroh. Aliti kasih umatku ya roh, maka dia pun Allah Ta'ala suruh di macur di puasana. Iya na tunang kayasan puasa muti. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpuna ulangi, katong mali 10 pas, 10 lima, 10 enam umpuna ulangi. Jenari asa puasa muti, ayamul bid asanna, talung ngesori patangana ulangi. Jadi umpo ulangi reke, yero Nabi Adam, waktu nayat den para lokolino, inak mabolo manang ihalelena, olina Nabi Adam tu iya kanukwewe. Kanuku jadi sinin na uli na Nabi Adam tu kanuku itu ampai dia nato inamo pak nule gato namo eto iko kanuku iya na tu na pakai daleki pong Allah Ta'ala uli na Nabi Adam itu ampai ke kanuku tak apa iya tu kanuku uli mato pak cuma pole lalang yuk ko he uli mato iya na uli na Nabi Adam nala tu pak buro tau matai riolo maka dia komelo komino bacangi salawa na pamupau maka dia papap kedale na pangala taal pol Nabi Adam wala pak burah na pamuinu ya kongkar racun itu gagade nak kandre pak disangan na patamay tawe de to nak kandre apa iya tu papa kedale na Nabi Adam ya jadi itu papa na pak guru nga to mato riolo sebenarnya tu kalau ko to pandrita napacuru pak indo liman nako meminu epel yo putih di mahkamah garo napacuru ne na rasa-rasa ka pamapala kama edo yero termasuk itu mah kada alai Pak Bura yaitu agian riani Pak Bura jadi itu ke Pak Bura dia nama diliwa mandreki bembe tari Pak Bura na pasurang ite na subembe yo pui di komasi na bembe na sama tahanak si cakong ita pa cakon na naman dari panandri gede di makanya itu pandrita oleh Pak Bura angka tahu pandrita oleh Mas Sere oki Mas Sere mako pamon romopai na Pak Guru ngengi oko guru ta Dr. Hamzah sebab muridna Dr. Hamzah menaiyak podanga jadi letik ni agak Pak disangangel lokuya sirun tu ka aku riang tawi tedaku galak pemandre bembe ya ustaz tungan nama kadaka nandre bembe de kan ayo si salah lau kabi imah kadaka kangkang kaga pak dongan nako tong mandre gaga na den to si salah apa makadai angka guru koko masere ahli fikih dan ahli tasawuf nah pak guru makadai sinin na tu sewa puluhku menemui Nurul Muhammad puluhku itu nabita makanya likulli syai'in min nurin Muhammad bembe itu ipancaji polo ko Nurul Muhammad nur nama to nabi tana pole iku polo ko matokko dia na mungkin maka solah ko sirunti pada nur iya na rumo pake ko me mandre podangi maka dia gagay polo ko Nurul Muhammad ipancaji polo ko matokka Nurul Muhammad tamu ko siruntu mencaji Pak Bura ya bismillah ni napa masalah walau ko nabi ya tu nang katau min mau yolo napa na baca salawat nabi tanapa nandre maka da andri alusuna dena solangi ko kasana ya naro nak kada alai Pak Bura tapi itu ko Pak Bura dia nawa diliwa andri alasan nalai Pak Bura nandre 5 pen nih makom itu de Pak bicara gini atau memandre bembe ta coba-coba mui melong mandre gagan atau si salah iya to naro na Pak Guru nga biasa guru tak biasa na lalo makada iya tu kong kagaga na alergi balerakko ki nasu iya ko tunu balerakko ne wasi salah tunu ni balerakko napa musuro baca napa musuro mandre paja niya tu
Ya ku udang, nasungi udang, suruh bacanya tu na pamanre, paja ni, dia na tinata kimonrina. Papa guru na tapan rita. Jadi, lau pasang ya, begitu. Kemudian, itu mak bicara keutamaan na. Maka dia ro nabita ni lau mematoy, aja na tapala pelapira nga apalana. Nabi Adam waktu na suruh mapuasa pak, hari pertama, bagi telu watak kali na maputih. Apa mabuloma na ngalilena. Si sana mapuasa si bagi telu na si maputih. Mapuasa si telu na so maputih mana ngalilena. Ipacingi ni dosana. Maka day nabita. Nigi tau mapuasan ni telu na so lalan na si ulangnya. Inariya sa saumin ayamil bidi. Paday ko mapuasa si ulak bujul. Yan, jadi tomatau ko makura-kura jamangin na puasa-puasa ni. No? Iya na tiyasan umur maponco tapi mak baraka. Mega pak mega. Idi manibawang apa angka mana mo turunan na ibadah. Maka da ya de ule mapuasa sunnah ustaz. Tapi aku pas sidak ya ko sumbang kura-kura mo kalaka kada alhamdulillah sumbani. Apa angka mana turunan na? Sakka wajib pas sidak kay sunnah. Sampajang yang kawaji angka sunnana, haji waji umrah sunnana, sahada waji salawa sunnana. Jadi yang kemana tuturunana? Jadi aja tak ada magai nabi itu milo yang itu maka angka tu ibadah sanrelok kumana mu puang Allah Ta'ala tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakak na rewalok kelena. Istilahnya alena metoma to romana ngero tapi angka ibadah nabi ta yonroi mapasandre puang ini matok pasandre lok pinabita iya natinah kada sunnah itu ya ko wajib perintah puang langsung padahal namanya sunnah perintah puang to cuma ko minabita ya pengakuan unrulak na pengalat ala puji minabita pada ku idi kong kaparenta mah kada angkat tau ko tu alena tu iya na pengalat ala nabita yonroi mapasandre natinah kada sunnah puasa sunnah angka puasa perlu ka puasa ramalan wajib puasa sunnah saning kamis oke nabi teh ya pesandresan tapi lari laku mana mu puang cuma nabi teh bipangau daro apa angka tahu magala ma puasa ya ko puasa magala tapi suruh masuk baseke pagah angka meto mako di nang teh nailaw si sumbang teh tak dek je apa angka kali-kali na nasang maga aja nang kata melo ya len di lagi tak kena. Jadi tapi aja tahu jai teh ko masih mas sumbang. Apa angka to nak kapu ya tu? Angka to kelebihan nak lihat tu ya len ko pong Allah Taala maka da to ngi de menang kamu runtuh kak mas sumbang. Tapi ya ko puasa dia mulai kalah. Nah kita mako tu. Jadi dia tu wedding dia capak pada tarupa tahu. Pada di maka pada mustase maka da syukur ibadah mustase dia agama ko tu. Padahal kekurangan tadi itu gagah manusia itu penuh dengan kekurangan kemudian iya naronilau nabita ini penting tak ketani masa kunimatu monro keyakinan maka dia nabita aleni hadiah umakku puangi iya ko sempajang angka sempajang pak palawangan na mga ribia isay mereka orang teh dia mereka upah calling sampaja sunnah awabin asanna ya tapura mas sampaja mangaribi wadingi mas sampaja sunnah jolo don raka sampaja sunnah munrina mangaribi enapaki makat de mala sampaja sunnah anna rakanna tak don rakaci di Jerusalem awabin asanna angka to pawi maka sampaja sunnah toba cocok matoy magi niyasan awabin karena keutamaannya magi niyasan sampaja sunnah toba nasabak fungsinya maka day nabita pesan na nabita ya nganigi tahu jame sampaja sunnah awabin cicang pada ya tu tahu na rekomas sampaja sunnah 12 tahun ngitan mas taru ya dampengang idosana 50 tahun ngitan ya naruyasan umur maponco tapi mak baraka magay ya ko siulang itajama pak kata lupula sona kali 12 nih gare berarti anna ratuna telur ratu anna pulona
tahu. Jadi ya kota jamai awabin emat teru pada ko umuru taya tunacata po Allah Ta'ala masam paja sunnah 360 na taon. Kaya nanapay sulang. Yan na riyasang umuro maponco tapi makbaraka. Jadi yang katutaw pa 50 bitaw to sisan na mati rairaking ko po Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 butaw to ya taw maka na din ako takot to nasa de mati nang ta ibadah mo tare kasi ko etana ternyata sampajangi na jaman na iya di to matok ko patut tamalolo biasa to lo salah do tak biasa to maka de to mato manaji ustaz to mainga iya na ro tajamar tak gangkulian ni pak de na mungkin itambay waji pak de na mungkin namo ama gagala ta masampajang mangaribi dia na wadi pagan asirarakan tatta iya telu mati lampu tu lampu tatta itelu dega gaya sangin tu makada melo dega ga iya ni sunnah wat bingang kay na wat ditatambay iya na rodilaw na bitta ni gasutungan na sampajang iya wading ni ga sampajang makada ito panrite iya sampajan sunnah awadin sampajan na Nabi Isa. Jadi ya hadiah mana tuh Pak? Imunrin na Isa. Yang kata sampajan sunnah mana Pak ya wajib Pak kata jama mana mona toh aja na urampe wajib urusatan na yaro iya na sunnah walengi modal sampajan sunnah imunrin na Isa. Sian rakaat dia satu jam. 2. Oh minimalis. Iya, minimalis ya tuh. Iya tuh imunrin na isai patan rakang. Dena 2. Iya muakkada 2. Angka bawah maka ada muakkada 4. Maka dai nabi tak hadis sa puluh ko Aisyah. Bayinena nabi terampe. Maka dai mapasang ni nabi tak Muhammad SAW. Nigi tau mas sampajas sunnah patanrakan imunrin na isa pada padai apalan na itu ku mas sampajangi patanrakan pada malam Lailatul Qadar berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya tapi tak 2 rakaat diberi salam aja na langsung apa walaupun boleh 2 masna sunnah tak 2 rakaat diberi salam tajami Pak tajami ya makanya lakdat tuh kalau pasti sambungi witiri tajami patan rakaat sampai sunnah imunrin nese langsung ni mawitiri magi suruh ki mawitiri iya komoto ki sampai tahajud dia na marigaga yang penting tanya witiri iulangi angka po tu tahu makada wasa witiri ustaz patutu cocok nih patutu memang tapi iya na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah jadi makanya nabi tak akhirkan witirmu ya kopura ko sampai mangaribi aja jolok mau witir pak kau paisa ya nanti ya sang akhirkan makanya Abu Hurairah ya napura sampai sunnah isa langsung mau witir 3 rakaat ya komoto imat tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa tilai dena wat binga kedua tema witir siwan ni ciceng tabahan ni lah Pak maka apa te gatau nasa jana tu pura nama witir dena ga sampai sunnah imunrin tahu sigilingan na otak na ya tu nasa guru presiden Pak dena sangi dalelewe tu mawatami majje tu Pak iya lagi nalatu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa ya rodosek kumadari utalipo mah kadaga masuk nih ni tahu kak mak baca hadis ubaca sahadis unanung buka angka kita hadis aku mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena aserajili melosi di meter sakana ya serajili na tasi debo ya rong ke sampai 4.000 halaman kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro iya naro baca-baca madari mi tahu kak mak baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka 2 pemaknaan ko mi tahu nak dari itu talipo mi doseku ahli hadis
sahabat-sahabat biasa telepon agama makna nih najelaskan nih sapaton oh ya dasarnya nasaba may menyamamu mako ko mak guru na kamu ustaz Google manung je ustaz Google apa mandarito mak dupang iya jadi iya tuh ya apa atas kami maka dapura nih masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kakung kagagaw baca hati-hati mau pak apa mangai ajak kami ya mitafsir kami makoro nah salah apa otakku maniwacuri jadi penawat bing otak namu patau pandrite apa angka standar na tay napa di matafsir pada di pada mo ini to leng itu apoteker leng dokter iya apoteker mak lupa burai iya dokter dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re dokter itu nak curi maka dokter ketalungan re Pak Burewe pasti di namuan kata maka ada si polo itu apoteker resep pasanna makomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih angka toh apa tuh nasab torewa mana je lo kok kurangi si bahat desa cocok nih dia tuh je nang tadi disalai kurangi si bahat desa Pak nang kata tuh lima kali kembali ke Al-Quran dan hadis tahu Quran kajok ya tuh di denang kan disalai korang si bahat desa magi pe na deto barani pasu pendapat nah sama standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasebu had desa na kuasai na pawat di pasu pendapat pribadi nah ya kita na Imam Bukhari itu sebumi had desa na Imam Muslim asera sabu jadi ku pasigabung ye si ratu mi anna sabu di patu baca na 500 sabun apa di mapasu pendapat yaitu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim macam mana nguk Imam Tasyafi makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i Imam Bukhari bermazhab Syafi'i Imam Nasai bermazhab Syafi'i Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari ndak usah ikut Imam Syafi'i pakai saja Sahih Bukhari dena pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun ngarua pulo na hijrah na jadi iya Imam Bukhari tahun siratu asera pulo na anang hijrah na jadi tegere bela na si salana cik di lahir tahun 80 hijrah cik di tahun siratu asera pulo na berarti siratu tahun lebih si salana Imun riwi ulama hak desa Pak Imun riwi Imam Bukhari tahun siratu menilai di ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi 200 mani dua Imun riwi mani itu ampai dia pikinna macio kimantasati cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis jadi pada apoteker napa si puluh hadis tapi ia kopiki tanya hadis na pakai lari lokku ulama enasan iya 500 sabu hadis na apa lah iya hadis upasi puluh yang nami ratuna nami sabuna dene itu sabu dena seimbang makiro jadi aku kapacara mau Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim dah usah ikut Syafi'i tahu si gilingan otaknya tuh ini sangi sejarah pada kong katau biasa makutana maka made mutama PKB nade pagaga napai Golkar itu mata tadiolo dena tama PKS dena tama Gerindra nade pagaga Pak P3 kami biasa si Golkar makiro jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama jadi ya ini Pak ya tawat tak ya pasani isapaban ni giiro tau pandrita mana se asal makan na nokoni roma katani apa aku to melo re walau ko nabita na dito sirun to nabita ini isapa ni ro kegon nannungi nabita tongang mana sa asal makan na nang kamote sa pakitalino do giiro na jamay tau pandrita ro de na larang ro na mana samoto katanya ngatai ite gere guru ta kaja Abdurrahman Abodal ni gata misang guru ta makada ni gata dia makada tanya wali guru ta
nama nasah guru tanya aji patahuding sipak dua kak na curita ku bola-bola ro ku pesantrennya nah saya tu guru tak Abdur Rahman Abodale dah wali tu wali luput tu nasaba magai etak di wujuna waktu na lemah iya na sa pasurui pas upalenna lau bukai pas yopa walunge apa manilala na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu mameraja mak barasanji mak baca doa salama dia ni paling nak kangan re guru tanamelo manre mak do jolo baca doa salama masyarakat guru mak baca talaki kong katau mate mak tahlilan mak baca yasin nana jama mana ngihe manceji wali tapi angka tu tahu mak ko kuai nak mana ngiro tama mana gere neraka kuna jamiro tapi dia tu kagak kuat dia kagak degaga to gago ko degaga pak angka aja na nadalele tapake apa ya ko dalele make kamu patu apa ngewangan iya ban gare tatimbang nang katuak kala nalingi puang he pakanja kio tae gare gurut tak ya Abdur Rahman Abodale gurut tak kali sidendreng gurut tak mali belawa gurut tak saada sengkang gurut tak kalibone magi je nang kasapaka mane to pandite mak prasagi mamodu pamiraja sapaka mana nya to padrita we matahlil akong katau mate we sapaka mana mak baca talakingi sapaka mana masyarakat kubur we magi je na sapaka mana we magi je penan jiwal di mana ngi iya ku iya jama-jaman na cecame mapong Allah taala si banabit tadi na mungkin man jiwal ya banaro takata ni mas iya na ro salom te me curi ro na to me makatannya ko tau pandrita apa angka ulama bisa memberi syafaat ya mansana aku ya apa no ko tu macio itu sampai kong kemakadaka pendapat na guru tak Abdur Rahman Abodale makwai pendapat na guru tak kali sidendri na pendapat mana mo magi na ko karo madenge nasaba dewa kada nabita maka ni tahu ka nabista sapawi iya na ro tafsire na guru tenjelaskan tafsirna pendapat na guru tawacuri namo tu guru tamu iwatu nai tanai makada wadi gaman ko bola na to matewe maka guru tamu ini kamu tanai muiga atau muing apa alena ketua majelis ulama nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama guru tamu imah kada jabatakku ketua majelis ulama tapi asakku muing Yusuf nasa iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat tapi ya ko muing mutanai aja nana dalil podako ya na bawa podako mah kada mulle ga mak bule to matewe ko malibasak ko nasa de nasa ngande ko pale makoy guru betongan na aja mulo to mateng na sabak melo molo manre tapi ya ko maliwasak kon reko guru teh tapi tanya pendapat namui tanya majelis ulama pendapat nami mui mage na sabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi itu agama itu begitu Pak hati-hati pada itu ko iya ko tatanay ka maka iya ko ulama NU iya na pake iya ko Muhammadiyah iya na pake ini manibawa ke kami tola mako itu iya tidi ustaz pada mi pawarung ko tu warung yang tewate bale ang katempe ang katahu ang katunu bale ini manike kene tanre iya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe maka toa dodo tempe minanre ya ko ya na poji dengan ya ko ki Muhammadiyah tahu aja tak ada maka toa dodo pesan ko ni lo makiro iya ni tu nasala ko tuli pasale na jamaah tahu Pak makre guru kali siden rede to je nomor ga pendapat ko berbeda iya ni tu masalah ko pendapat umba mau secocok oh mapangnya wako mataru makiro tapi sana tamisa yeah. 10 menit ini kalau ju pandang kacaraku ya ju pandang jadi maku ya jadi iya nona jadi iya naru ya Pak iya mitia wakatan ni masa ya kon ke masyarakat maka dah deji ya bisa ngidalele tas kadang-kadang lele magampala dah he udah banyer rotai tu lima kada tamaranaka teh sali jama-jamangi bida ya lecok udah bani mah kada iya tu gagay na jama jero guru tak Abdur Rahman Abodale na manca jiwali jero
Guru ta sada jami manca jiwali, guru ta mali belawa manca jiwali, guru ta kelimu itu manca jiwali itu. Na manca jiwali mana gitu jamainnya? Mana satu ko manca jiwali itu na tahu ipo dia tu ko Allah Taala dia na mungkin ko tahu ila anak manca jiwali. Napa tatanai gare? Sapara nga gare iya rote ko lipasalay ngiya ro jama-jamang yang kagak manca jiwali. Sapara nga gare? Tega tosi tau panderitaan iya ro to lima paharangnya ro. Pasalay barasanji ta jamaero, pasalay baca dongero, engka gaula mana manca jiwali. Ya guru ta kajadu rahman ambo dale dua onron onri makato pa. Naci di wetu, maka da setan iya tu, kanya setan namo ai di badi mato makoko ap video call ni gare lo Jakarta. Tanang ka ko Jakarta cidi kate ko cidi. Namanya sahape mi pake, iya tau pandrita, ya lengi ka istimewa. Khususnya. Nah, wat dito joka pak dini salon rom, ya koto katulu-tulu. Pemenre ju pandang, ngita le belok ko ju pandang. Mata aga na pake makita tau matinre ngita ale na joka. Padahal tak tutup mata lo. Iya dia nulik buka itu. Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu pero bahas itu. Aja na jo tak gurui makero. Jadi makitu iya naro ampai iya no nato sampai sunna awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai sunna dene tambayro ya muro sampai sunna yolo na subuh maka dene bitar rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunna fajar subuh na masuk ro kupure basubuh teh khairum maka nabita lebih maksarolat di ina yalino lololisa. Iya tu waktu subuh pak angka dua sempajang aku tu makan jalan dak. Imun rina subuh angka tu ciri sempajang dua rakaton tapi angka pendapat maka dapat dingepa. Waktu na ramalangi ukwa sorong 20 wani nama cara ramalang si runtu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iro sampai jasuna Israel angkat palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi iya masawro itu di yang kali termasuk ya dua nih iro sampai jasuna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki ma puasa puraki mas sampai jasubu berejama tomonro masigi aja na tomak dek nakanati papasang tau pandrita hikmah maka da aja musalai masigi aku pusamopo de tumule patuji dale kegaya sa pusamopo de panati tatana eta puja eta rewa marak gitu tau rusuk pakalino ya nang katau masyepti ni tapi tanay na parewa malomo mana tu natanga agagay ko nolay ilomo ya mataro. Yan ito na pinmaliang mata ilo makaraji je musalay masigi ang romo ko jolo ya ko de gawa di mo jama iliuliu ko cinampa masyep pimoso aja mo sa padale ko mapatamu pi manue mo jo kato ya komenre ni manue rewatono yo pwede matinro ni manue to lilalabo pi matat tapi dito nakatawatay de itu iro sikan na niya maka de nabita aja musalay masigi wat di mo ko masu dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wadi pura rema kipe majene kinapatama nadati waktu suruk ang katau pandrita papikir maka tambai pipi tu menek untuk kehati-hatian ditambai pitu menek kotame waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek napa to masam paja sunna don rakang agar nasa nabita dia kumule jami ero sampaja sunna suruh ero don rakaro padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya nabi makan napa makan nabi tamma suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama nabi iya napa lapak kene na isang itawin na dia na salay masigi pak kene ang kataw ko wata ipodama kadalaw ko masigi maberjama ale ko tarigo 5 sa pajasubo dati 2 mo pinang kadi na jene na tama
Iya janji na Nabi teh, iya na ya sapae bisa umur pendek tapi nampak berkah Allah Taala. Ah, iya naro seko ni ro pangolongan di. Iya naro taala mo dala ro tapakan jaki nya katanya ngata. Ang kapapasan na gurut takimuin presiden re makada. Na namo aju kau mi monrui makatan ni kong kamo katanya ngamo. Pak ya tu tahu dega kataniangan na lewat tasir ya ngira balau timur sih. Iya na pule timur sih ngira balau sih. Ya nang katau dega kataniangan na pak ya nang kasih pahang nang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lari sila ko tu onro to na desi sa kataniangan na. Na jamay baru na sa salamana yo loe. Sisa na tak na runtu to pasalan na ya roma desi. Den ya na tu to tulijok kami bana mate. Dega agak katanyangan nama kregurut tanamo aju kau mi narekong kamu mo katanya. Betongan na mesti ang katodo tah. Aja to siya na tumagampa lay garu-garu. Dega agak sisa nga katanyangan. Yan ti ampay pa ang katomato nasang ang kaya si kiri kustas kaaga. Nasa yaban ni Allah. Dah fiyan na kita pakai. Magay dah kuna di daga ya si na ito. Ya kumakadani Allah napungin na to tatapui. Nang kahad desa na pa lalu inabita nang kataw masikiri na baca Allah maka de nabita lawi tay malaika malomba-lomba turun no pole dilangi malapor ko ya maka tayo masiyo ko tu lepang inabita tudang maka nabita melo ka si bawa ito nasa bayro sikiri maka na Allah yana to yato na rota baca ko to melo matinro Allah yana rota baca. Ya komelo kisuku-suku ta baca ni la ilaha illallah la ilaha illallah ya no ta baca ya no to 5 Facebook mapas sepi mata na pa matinro makoto gitu ya name mate to dikajili-jili ni mako apa to dinay te kasi barita itu sekonelo wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.